Utheru ni gintu gitumi muno kuthingatira ndira mwekuru wa GAKEENKE kenda gutigira ati kugwatwa ni mathina ja infection kiri wengwa kana gwikira kana kawo gwatine bwa mirimu ira yumanagia na ruko. Kiume giki kiri ure Ndagitarî mutaaramu na gututara nkuruke. Still tukiariria mantu ma postnatal care kana umenyeri bora mwekuru wataga arikia kugia na mwana ni mantu ma ukonia umenyeri bwa cleanliness, usafi na itu ya after delivery kwirukorwa ruwaru kiuma na ukaya kwewa mwekuru atie na hygiene mbega kana utheru bwega no iwa akiwata infection either njira ya mwana kana okaya kugaruthiretwo operation otwika kironda gikuwata infection. Kwa hiyo advise mwekuru after delivery akaigwa agitumira nguo cie clean na kinya taurira gutumira kiwere clean na akaigwa ke avoid nguo ila tight. Ondu tarea wekira nguo tight na aruthiretwo operation igagwa ikinyeria ara atemetwe kironda kia operation no iwe kia affect kironda atwika ikuwata infection kana ya karakagita karaja mbere gitirora na rĩa gikora kire na scars ne kwa ikaiwe kireta pains nyumani ni tugagarira mwekuru after delivery akaigwa agitumira pad atkewa na ukara na pad kagita karaja nonturia akara na pad kagita karaja bacteria cho ikiambira ku multiply ne kwa ni ku affect thina njira yake ya uchiari kana kareta infections kana kwa ndamu ni kwambire gwitega kaire. Also itugaga part of postnatal care ikebia kuria mirire uyu mwekurura arikia kugia na mwana inya yake ni nyiite nuntu bura inya ya kusukuma mwana kana nuntu bwa bleeding era kana inya during the labor during the time ndira kamateta akawa tomba kuria bwega nuntu tuyeria mwekura kamatete munya namba wakire ati umba ku wakire bwega kuria after delivery tuwa to recommend pia kuria pia bi balanced diet. Other than you pia balanced diet ito mwekona bwete kuigwa agitumira supplements ndira aya na mwana uyu na kujiria iron level ira yari mwire na kujiria calcium kenda mwana omba kumbirwa biungo byake bya mwire. Calcium ni atomiki na kujuria mwire kwogu mwekuru arikia kugia na mwana part of postnatal care nke bya kuria na bwite kuria irio bie na balanced na supplement inotokuga iron supplements, calcium supplements na basically kwegwa irio biria bikwa bikimutetheria gucoka normal to a situation to a level ira ari mbere ati ayananda.